Ya to si idi ogi engkato malah pakai haro. Nasabak temas sarangi la ilaha illallah sibawa Muhammadur Rasulullah. Gangkana nala pakai nareko mula makarawai orwanewe ribenena. Orwanewe baca la ilaha illallah. Makun reye baca Muhammadur Rasulullah. Nainapa naniyakum makada mamuare dek nang kata sarang pada toha de nang kana sarang la ilaha illallah sibawa Muhammadur Rasulullah. Apa ya tu di ogi megala dek baca-bacana. Mega to pakai-pakena. Apalagi nareko mak bicara cenin rara ni. Peket ni maraja anak nakalolo iya rega anak darah. Napa guru ni baca anak nama kedana. Nareko engka museddim mupoji ila lengati. Baca ni bacamu makeda eru mata dupa mata buluk parendre cinta marola. Parola ngak tahu-tahu matan nayanu. Iya apa namanya menyawana nareko iya naita baraka kumpayakum. Wah, mata rumpu kumpayakum. Si senna mangolo riolona caminge. Elok sina pakai minyak na baca si senin rarana makeda japi minyak na ali pati ma upaendre riuluku upatapa riwatakaleku upacaya ritubuku dega agama kesine tayanu sangadina aleku baraka kumpayakum. Mereka tu baca-baca anak ustaz. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah cara yang kedua. Allah Subhanahu wa taala meninggikan namanya Nabi Muhammad dengan cara deneng kana sarang asenna puangi si bawa asenna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali namanya Allah disebut, maka setiap kali itu pula namanya Nabi Muhammad ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolodek napa nakipat terui hikmah maulita rilalenna kesempatan malek biewe untuk lebih barakatna lo nikmai lebih riolo bacangi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai topa jajiatta iya mana sininna guru-guruta iya purai pak guru ki nenia didik ki nenia sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nareko nabita maelo ribicara maega wedding irampe. Nekia rilalenna kesempatan malek biewe mamadaini nareko sedina aya ripancaji mukadimah. Pakulingi mamadaini nareko sedina aya ripancaji mukadimah. Tega yaro salah satu ayat
yang terdapat di dalam surah Al-Insyirah, rilalenna surah Alam Nashrah, maka daifong Allah subhanahu wa ta'ala wa rafa'na laka dzikrak, maka daifong Allah ta'ala wa rafa'na laka dzikrak, nama jepunna pura ipatarakai rampe-rampemu, sungguh kami telah meninggikan namamu, mompok pakutana, maka damaragaro carana puang Allahu subhanahu wa ta'ala patarakai rampe-rampena nabita. Bagaimana caranya Allah meninggikan namanya Nabi Muhammad? Ternyata sepanjang bacaan kami, ia uruntu'e setidaknya engka telu carana fong Allah Ta'ala patarakai rampe-rampena nabita. Tiga yaro. Yang pertama, ternyata rilalenna akoram marajai narekorioli nabita ripuang Allahu Ta'ala deneng kanarioli nabita nasaba asenna irampe. Dek gaga ayak rilalenna akorange molli nabita makedaya Muhammadu Muhammad. Upakulingi rilalenna akorange dek gaga ayak molli nabita nasaba asenna irampe. Dek gaga makedaya Muhammadu Muhammad. Tapi nareko riolli nabita rifong Allah Ta'ala jabatanna irampe. Imma gi makede fong Allah Ta'ala ya ayyuhan nabi. Nabinna fong Allah Ta'ala. Imma gi makede ya ayyuhar rasul. Surona fong Allah Ta'ala. Semuanya dipanggil dengan jabatannya. Ya ayyuhan nabi, ya regaya ayyuhar rasul. Sisala riwetunna riolli nabi-nabi lenge. Nareko nabi-nabi lainge riolli rifong Allah Ta'ala biasa mua riolli nasaba asenna irampe. Contoh riolli Nabi Adam, maka defong Allah Ta'ala wa kulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Maka defong Allah Ta'ala Adam onroko sibawa baine murila lesuruga. Riolli Nabi Adam asenna irampe. Riolli Nabi Musa ya Musa. Riolli Nabi Isa ya Isa. Riolli Nabi Nuh ya Nuh. Tapi si senna Nabi teriolli deneng kana kedafong Allah Ta'ala ya Muhammadu Muhammad. Tapi makedai fong Allah Ta'ala ya ayyuhan nabi, ya rega ya ayyuhar rasul. Pertanyaan magiro napa kuro modelekna, makede topan rita tak patafsirewe nareko engka tahu riolli na jabatan na irampe tomalek bitu. Pakulingi nareko engka tahu riolli na jabatan na irampe tomalek bitu. Walangi contoh mapamula protokol letuk ketua panitia na hormati mana tomalek bita angke tudayolo neki ade gaga asenna irampe jabatan namanang narampe. Yang kita hormati Pak Camat Matirobulu, jabatan na irampe tania asenna karena Pak Camat tomalekbi. Yang kita Basnas Kabupaten Pinrang, jabatan na irampe tania asenna. Yang kita hormati Bapak Kepala Desa Padaelo, jabatan na irampe tania asenna. Yang kita hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matirobulu, jabatan na irampe tania asenna. Tapi si senna paceramai maka de protokol al Ustaz Muhammad Agus asenna na rampe.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah cara yang pertama. Cara yang kedua, ipatarakka irampe-rampe na nabita, Allah meninggikan namanya Nabi Muhammad, iruntu irila lenna salah sedih hadis. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu, engkai malaikat Jibril pole. Faqala nainappa makkadai malaikat Jibril, inna rabbi wa rabbaka yakul, nama jepunna puaku nania puammu makutanai. Betuana ada makutanai fongol nabita melalui malaikat Jibril. Maka depakutanana fongollahu ta'ala, kaifa rafa'tu zikrak muisga, maka dawagai carana patarakka irampe-rampemu. Makutane fongala ta'ala rinabita melalui malaikat Jibril. Maka da kaifa rafa'tu zikrak, apakah kamu mengetahui bagaimana caranya aku meninggikan namamu? Ternyata mappebali nabita makada wallahu a'lam. Fong Allah Ta'ala masarom misengi. Tappa mappebali wi fong Allah Ta'ala makada upatarakka irampe-rampemu. Aku tinggikan namamu dengan cara idza zukirtu zukirta ma'i, tungke irampena asekku, mesti irampetoi asemu. Wakulingi, maka defong Allah Ta'ala upatarakka irampe-rampemu dengan cara idza zukirtu zukirta ma'i, setiap kali namaku disebut maka namamu juga ikut disebut. Ya narosabakna temas sarangi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aga sabakna begitulah caranya Allah meninggikan namanya Nabi Muhammad. Ya to si idi ogi engkatom mala pakai haro nasabak temas sarangi la ilaha illallah sibawa Muhammadur Rasulullah, gangkana nala pakai nareko mula makarawai orwanewe ribenena, orwanewe baca la ilaha illallah, makun reye baca Muhammadur Rasulullah. Nainappa naniyakum makada mamuare dek nang kata sarang pada toha de nang kana sarang la ilaha illallah sibawa Muhammadur Rasulullah. Apa ya tu di ogi megala dek baca-bacana, mega to pakai-pakena, apalagi nareko mak bicara cenin rara ni peket ni maraja anak nakalolo iya rega anak darah napa guru ni baca anak nama kedana nareko engka museddim mupoji ila lengati. Baca ni bacamu maka daerum mata dupa mata buluk parendre cinta marola. Parola ngak tahu-tahu matan nayanu. Iya apa namanya menyawa nareko iya naita baraka kumpayaku. Wah, mata rumpu kumpayaku. Si senna mangolor yolona caminge. Elok sina pakai minyak-minyak na baca si senin rarana maka dah japi minyak na ali pati ma upaendre riuluku upatapa riwatakaleku upacaya ritubuku dega agama kesine tayanu sangadina aleku baraka kumpayaku. Mega tu baca-baca ana ustaz Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah cara yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan namanya Nabi Muhammad dengan cara deneng kana sarang asenna puangi si bawa asenna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali namanya Allah disebut, maka setiap kali itu pula namanya Nabi Muhammad ikut disebut. Ya natu sabakna nelorengi agamata untuk pakuli-kulingi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, Bu sengaja woli bang kita mak bicara mondri
Tawarajeka dampeng, Bu. Cara yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala meninggikan namanya Nabi Muhammad. Nasabak ternyata satu-satunya manusia kami namalew irampe asenna essoweni, orang yang paling sering disebut namanya sepanjang siang dan malam seluruh dunia. Selama engkamu atau matepe, yang paling sering disebut namanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuromak jello upek paharo nabita. Nasaba essoweni irampe asenna nadeneng kana irampe asenna nabita sangadin nadece. Karenanya taparajeka dampo mompok pakutana. Maraga carana ummakna nabita rampe-rampe asenna nabita. Taparajeka dampeng duana urampe makukuange. Nasabak tetek dua bapa mula macerama. Jadi duana benenge tetek telu rampe. Taparajeka dampet duana. Tiga yoro duae. Satu, essoweni irampe-rampe asenna nabita drigau engkanna sininna ummakna nabita tulinataro imega salawatna rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taparajeka dampeng nareko salawa maelo ribicara sitongenna malewet niri engkali ngahak desekna. Tapi engka se dihak desa parelu yang yipancaji akateningan. Agayaro makadai topan ritata tanra-tanrana to salamae tanra-tanrana to salamae nareko rilomoyang ngiripuange masalawa rinabita. Pakulingi tanra-tanrana to salamae nareko rilomoyang ngiripuange masalawa rinabita. Pertanyaan tiga dasarna, maka de nabita man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Nigi tahu masalawa rialeku wekasisen majepu masalawa ifong Allah ta'ala rialena wekasepuluh. Satu kali kita baca salawat akan mendatangkan 10 salawat dari Allah. Pertanyaan, maraga robetuan na idi masalawa, maraga to robetuan na fongala ta'ala masalawa. Ternyata maka dari topan ritata nareko idi rupa tawe masalawa berarti yello doang nginabita. Tapi nareko fongala ta'ala masalawa berarti nama seiki puange. Sehingga akatana iya roden rehat desa emakadani gini gitau. Masalawa wekasi sendri nabita. Masalawa ifongala ta'ala rialena weka 10. Jelok na ya romakadani gini gi masalawa wekasi sen. Ria masei wiri puange weka 10. Nama kedai topan ritata, jangankan 10 pamasena puange, se dimua pamasena werengi salamat ni. Jangankan 10 pamasena puange, se dimua pamasena werengi salamat ni. Maga naro nareko 10 pamase. Na modalak na yaro 10 pamase. Ia naritu salawa lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabarajeka dampeng. Madece mupa wengrana. Wetuku romai anana. Nasaba iya he paceramai asalenna anak Pak Galung. Ambokku alhamdulillah Pak Galung. Madece mupa wengerana waktu kuromai anak-anak nareko elok ni ipamulai ak galungenge sebelum yampok binewe engka tradisina tawe kuberu dek wisengi kupindra makada makuto garo
Ia naritu sebelu yampok binewe engkarya semak dojabine. Dewi sikume makadang katom magaro mak dojabine. Maraga ia ria senge mak dojabine. Aku purani ireme ia robinewe sebelu yampok. Ipondro niolok ku boleh siwenni ya rega duang penni. Nainapa biasana ku posik bolai. Nainapa rioli pua imam bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk hadir baca doa ribolai, termasuk diantaranya mak baca barasanji lek biriolo nainapa riampok binewe. Ya narosabak nanapak kasengiwi mak dojabine. Pertanyaan, magiro toriolota napakangkai ia ro ade mak dojabinewe sitongenna tania sekedar mak dojabine, tetapi ia ro melo eriak kutanang agaro ipugau riwetutta mak dojabine. Ternyata ia ro ipugoe sikiri nenia pak doange, sikiri ibacae melalui barasanji. Nainapa itu tu nasabak pak doange. Pertanyaan magiro toriolota napa mulewi aggalungen na nasabak mapakuro modelekna nasabak engka kaeda ri pallawangan na topan ritata makeda husnun nihayah bi husnil bidayah. Akhir yang baik ditentukan oleh awal yang baik. Maka dia ada na arae husnun nihayah bi husnil bidayah. Akhir yang baik ditentukan oleh awal yang baik. Ia ro idik pak galunge makareso mi bawang. Tapi ia ro pakangkai wasele na ak galungenge dek gagalai sangadin na fongallahu ta'ala. Oleh karenanya sebelum yampok binewe rewe ki lebiriolo rifongallahu ta'ala mak dararin rialena barak kuaga nama seiki puange nama lomo ak ganungenge na pole dalek maegai yang ditandai dengan baca barasanji. Engka biasa mak kriti mak kedamagi na barasanji ibaca, coba baca korange na ibaca taparajaika dampe mak kede rumusna kumak barasanji witawe secara otomatis ibaca korange. Tapi ibaca korange belum tentu ibaca barasanji. Ubak kulingi biasa tongka mate makada magina barasanji ibaca coba mak baca Quran ni mengaji ni taparajeka dampe makade rumusna kumak barasanji ki secara otomatis ibaca korange. Tapi ku ibaca korange belum tentu ibaca barasanji. Pertanyaan tege mon robutin nama kada kumak barasanji ki ibaca korange sebelum ibaca al jannah. Napa mulai pa imang yaro al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Sebelum napa mulai pa imak barasanjinna biasa na baca makada al fatihah. Nana reko ibaca ni al fatihah berarti ibaca ni tu korange. Selesai ibaca pak doangan na barasanji maka dah si pak imam al-fatihah berarti ibaca si korange. Maka itu berarti setiap kali baca barasanji secara otomatis pasti baca Quran. Neke pertanyaan, magina barasanji ibaca. Ternyata dek gagalisekna barasanji sangadinna dua. Dek gagalisekna barasanji sangadinna dua. Tiga yoro dua satu rampe-rampe na nabita. Dua salawa lauri nabita. Ubah kulingi rampe-rampe na nabita. Wa barasa sallallahu alaihi wasallam wadi'i yadai alal ardi rafi'ar rasahu ila sama'il aliyah. Aganari jajian nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rigau engka nama tulekengi dua liman naritanai napaco ngai ulun namen rilangi terdendendendeng betuana ia robarasanji
lisetna irampe-rampe kisana nabitta. Yang kedua salawat lori nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, magiro nateriolo tak barasanji na baca nasabak na pancaji iyoro barasanji sebagai laleng untuk masalawat lori nabitta sebelum na pamulai aggalungenna nasabak madecen na pahan nama kedaku masalawat kiri nabitta polei pammasena puangi. Oleh karenanya sebelum nampok binena napa mulewi nasabak salawat barak kuaga romatu waselik na aggalungenna benar-benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya apa saya seidik maku ngepak galungi. Hai samana lenyek ni aro. Padahal husnun nihayah bi husnil bidayah. Akhir yang baik ditentukan oleh awal yang baik. Ya naroden remak jelo maka dan nabitta sawani tuli irampe asenna nabitta melalui salawat lori nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu di Mesir waktu tak boleh masere sewa waktu napa guru ka sedie topan Rita Maraja mantan rektor Al-Azhar Kairo Mesir asenna Syekh Ibrahim Al-Hudhud ia rawatue andre guruta watuna hadere mappa kuliah ia ro nabi carae hak dese nasalawai. Selesai andre guruta mak bere penjelasan wakai limaku nainapa kak makutana maka daka iya Syekh engka maelok wakutana maka dengan andre guruta agana ropak kutanamu maka daka iya Syekh tegae 7 yang mana benar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ia rega Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka de pakutanaku yang mana benar? Tegai 7 Allahumma salli ala Muhammad. Ya rega Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pertanyaan, magina waktu tanangi ro. Ternyata ia ro purai riak gurui. Mapamula romai becukta ia ro napak guruta Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nekia ternyata si senai timpak hak dese. Ternyata engka sahabat makutana ri nabita. Maka ya Rasulullah, amma salamu alaika faqad arafna. Surona Allah Ta'ala iyan namua mak bereselenge rialemu iriseni. Fa kaifa nusalli alaika? Lalu yagai carana masalawa rialemu. Makutane sahabat makade yagai carana masalawa rialemu. Ternyata mamekoi nabita. Tidak lama kemudian nakka ulunna nabita menre nainapa makedai nabita ku elok ko masalawa rialeku baca laloi gangkana makede topan ritata iya nahe salawa kami nama lebih nasabak nabita langsung mapak guruangi makede nabita ku elok ko sa masalawa rialeku baca laloi makede topan ritata iya nahe salawa kami nama lebih nasabak nabita langsung mapak guruangi. Taparajeka dampeng malampe-lampe ia hebacana. Gangkana tapade cengiwi engkalingana nasabak wekka cicemi elo ubaca. Maka dia nabita ku elo ko masalawat rialeku baca laloi. Aga yaro Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya apalah ni kapang? Alhamdulillah. Ya naro kesin nama ceramah Nurul Huda. Cicemi palari na apalah ni? Maka dan Nabi tabacai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gangkana maka de pakutanaku ya Syekh. Tegai 7. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya rega Allahumma salli ala ala Muhammad. Pakai sayyidina atau tidak pakai sayyidina? Yang mana benar? Maka de andre guruta salai pakutanam. Makutana ka maka de tegai 7. Maka de papebalin na guruta salai pakutanam. Pertanyaan magina salah. Maka dia beruta ku makutana ku makada tegai 7 berarti engkau tu salah. Maka dia beruta ku makutana ku makada tegai 7 berarti engkau tu salah. Padahal dua-duanya benar. Yang mengatakan Sayyidina oke. Yang tidak mengatakan Sayyidina juga oke. Gangkana maka de guru tak ajak makutana maka da tegai 7. Tapi aku tanah ko maka da tegai malebbi. Gangkana metena ko mapak itu pale Syekh tegai malebbi. Tapa mappe bali guru ta maka da ya bunayya. Anakku. Idza kulta narekko masalawa ko lauri nabita. Namu bacai makada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Betona dega ga sayyidina makada andre gurutta fakad akhazta bilittiba. Itu berarti maka coe kori parentana nabita. Nareko mu baca makada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berarti maka coe kori nabita. Nasabak maka de nabita bacai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa iza kulta iyan namua nareko masalawa ko namu bacai makada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itambayangi sayyidina makadai andre gurutta fakadil tazamtal hadab. Itu berarti makiad kolauri nabita. Tapa makada sian reguruta alitiba'uduna adabin jafa. Maka coe ki nadek gaga pangaderna makurak kurangang ke asenna. Aga betuana yahe. Idit napahang. Silahkan tentukan pilihan. Nainapa tamalakan niya rota pilewe. Tanpa harus menyalahkan pilihannya orang lain. Nah reko elok baca Sayyidina silahkan. Dek tama elok baca Sayyidina tidak jadi persoalan. Tatari mega salawata lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tomatu pi buka ibu sarae. Pak Dendre pas dingu penasaran. Kadaka agak ngarik lisenah. Apa ku selesai pi acara napai buka cinampa mi roman rebepa. Benek Dendre panai buka wad dicapu ya. Ku buka matu bosarae jumpa manen ni bepai. Mudah-mudahan engkai usapai. Wad dijaji engka barongko. Wad dijaji engka onde-onde. Tulangi ketua Basnas napilei barongkoi taroni nandre masipa iya ro barongkoi. Tapi aja to si nagara-gara barongko napile nai nappa natu-natunai onde-ondewe nasabak to maceramai napoji mandre onde-onde. Aga betuana perlu kearifan dalam menyikapi perbedaan. Yang memilih Sayyidina silahkan. Yang tidak memilih Sayyidina, oke. Tetapi laksanakan pilihan masing-masing tanpa harus saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Gangkana yang kedua, irampe-rampe asenna nabita as-sawanni di samping masalah waki lori nabita
yang tak kalah penting irampe-rampe sejarahna nania kisana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia wedinge mancaji ak gurung lo kari kemana ta para jai ka dampe Bu dua sifatna nabita dua na urampe nabita maraja sukuru nabita maraja sakbara pakulingi nabita maraja sukuru nabita maraja sakbara aga betuan ku engka dalle nalolonga sukurui tapi ku leppe dalle sakbarai pakulingi Bu nabita maraja sukuru nabita maraja sakbara ku engka dalle nalolonga sukurui kuleppe idalle sakbarai mama daila dek ni ya naro dua ripat du parilalena yewe esoy aga betuana kulepang idalle yolota sukuruki kunalaloi ki iya rodalle sakbaraki apa ma biasa to ngetirun tu de nama elok salewi onrona sanga di engka pa pantek kiolona tabara je ka dapat dua metode tu kejadian imma gi sukuru imma gi sabara ku pole dalle tapakila sukuru tapi ku leppe dalle tapakila sabara sifat nama nama tu nabita ya roh kemudian engka ki rampe-rampe nabita tabara je ka dampeng engka se di ak gurung elok urampe nasabak waket orang ni nak nama kak curita aga ya roh maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjidah maka dari Nabi idza dakhala ahadukumul masjidah nareko salah sewamu tu menatama masjid fala yajlis ajak lalo natudang hatta yusalliyanna rak'ataini sanga dipura pimas sempaja sunnah duan rakang ia he sempaja sunnah ria sengi sempaja sunnah tahiyatul masjidi sempaja sunnah mapakaraja masjid tapi wad dijaji engka makutana rilalengati tapi idi denre ustaz tamak ki di dalam masjid nama terukik tuda tapara jeka dampeng ya rodendre wetuku tama giling-giling loy mondri matanga-tanga kak samping kanan kiri aga sabakna giling-giling sapa ka onrong ia wedinge onrong mas sempaja tapi ternyata utanga mana ngi posisi sepertinya tidak ada yang memungkinkan nah sabak kutania tahu yolota pantai yolota kondisi yang tidak memungkinkan nasabari nama terukak tudang kue monro ak guru nahe kutama ki masiji rielorengi mapake ada ri masiji yang diistilahkan mapaka raja masiji ia ro mapaka raja masiji sempaja sunnah duan rakang tapi nareko tama ki di masiji nah ternyata kondisi yang tidak memungkinkan salat sunnah gangkana materuki tudang maka de topan ritata dek nama gaga materuki tudang tapi aja na lepek papaka raja masjid aga betuan dek na lepek papaka raja masjid kudek ta sempak mas sempaja sunnah nasabari materuki tudang ia romatu riwetut tak tudang materuk ribaca weka epak makuling subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar pakulingi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ibacai weka epak makuling ia naropas sulena sempaja sunnah papaka raja masjid tapi ya pole pitem makuana napa ripake deto sita panawat dia la Allah mengelak dah maka dapah engka mapalek carana taruh sisa nama teruk tu dah de malak bi mui sempaja sunnah duan rakange
Tapi engkau si biasa makutana. Maka da ustaz. Tamak ka di dalam masjid pura nikbat tawe. Gangkana tamak ka di dalam masjid utanga ijange telu mani menit. Na kamu tawe. Tegaena ro ujama mas sempaja mapaka raja masjid kaga iare ga mas sempaja sunnah kabelia yolona para luwe nasaba de na naule jama duai se di mani mesti ujama tegaena ro ujama taparaje ka dampe kumapakuni ro modele na materu ni mas sempaja sunnah kabelia yolona para luwe aga sabakna nasabak kumas sempajak kabeliaki mata maktoni tuma pakaraja masijie nasabak intinna ia rosempaja sunnah mapakaraja masijie dek tatudang sanga disempaja patudangi betuanna ada sempajang agi rijama riwetut tak tamak rimasijie nasabari tatudang majepu ia naro sempajange mancaji papakaraja masiji riseseta. Berarti malomo muatu agama. Aja to sikit nabi ngulak de. Gangkana telu menit na epak rakana jama. Nasabat nase keriwi. Kecepatan 90 km per jam. Hadirin yang dimuliakan Allah. Terakhir. Tamarajeka dampem. Rampe-rampena nabita. Nasabat utanga tanges pandu ase. Ternyata panitia mengambil tema akhlak Rasulullah. Taparajeka dampeng. Kedudukan akhlak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi daripada sekedar pengetahuan. Onrona ia ropang ngaderenge lebih matandrei nainya onrona pak disengenge. Obat kulingi? Onrona pangaderenge lebih matandrei nainya onrona pak disengenge. Aga betuanna iris sengi se dia sewa belum tentu mapas salama ia ropak disengenge. Tetapi ia romapas salama enan nia mapaka lebih ia naritu nareko ia ropak disengeta nasibawaiwi pangadereng. Artinya apa? Akhlak dan adab mesti diutamakan. Walangi contoh. Engka sahabatna nabita riasa panguluta Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas sapisenna nabita anak-anak mupiyahe. Alena tulim malangi uai nabita untuk napake mak jenne kuelo i nabita motok mas sempajam peni. Sewa waktu selesai nabita mak jenne elok ni mas sempajam peni naonli i panguluta Abdullah ibnu Abbas ia roden relapongan anak naonli i nabita mak depe barak kuaga tetongi risedena nabita mak coek mak berejama. Ternyata ia rawetu etaka berek nabita. Ternyata Abdullah ibnu Abbas soro ilo rimondri dek na teton riset dena nabita. Malah soro ilo rimondri na inapa macoy mas sempajam. Selesai nabita mas sempajam peni makutana nabita ripanguluta Abdullah ibnu Abbas. Makutana rilapunganana ia rodendre. Makeda ibnu Abbas ma mana'aka an taqifa bijanibi. Ibnu Abbas agar mahalangi ko nadek muteton disedeku. Ternyata mape baliwi Abdullah ibnu Abbas maka ya Rasulullah anta ajallu wa a'azzu min an uwaziyaka. Maka dia Abdullah ibnu Abbas surona Allah Ta'ala iko na tu tahu liwa lebihmu. Iko na tu tahu liwa rajamu. De nasitina jari seseku teton riset demu. Gangkana nabita na capu-capu ulunna ya helaponganana. Na inapa na bacanga pak doanga makada Allahumma atihil hikmah. Allahumma atihil hikmah. Allahumma atihil hikmah. Betuana puang.
tawerengi hikmah ia hela ponganana, tawerengi hikmah ia hela ponganana, tawerengi hikmah ia hela ponganana. Pertanyaan, magiro Ibnu Abbas nade na teton risedena nabita padahal isuro iri nabita, malah ternyata Ibnu Abbas soro ilori mondri. Ternyata maka de topan ditata Ibnu Abbas soro lori mondri dek nak jelok maka dek na jamai parentana nabita. Soro ilori mondri dek nak jelok maka deneng kalingai adan na nabita, tapi soro ilori mondri sebagai bentuk pangadereng nania papa kalebbi risesena nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, apakah Nabi tidak senang dengan sikapnya Abdullah ibnu Abbas? Ternyata maka de topan ditata Mario rennu nabita mengkalinge pape balina ibnu Abbas nasabak ternyata napat dioloi pangaderenge daripada sekedar najamai parentai. Maka itu menunjukkan adab lebih mulia daripada sekedar melaksanakan perintah. Tapi yang menjadi tanda tanya, magenapa kuro Abdullah ibnu Abbas? Jawabannya karena keberhasilan orang tuanya mendidik anaknya. Karenanya idik manenge, Bu, tugas saya. Alhamdulillah ternyata masih jita mega tomato warna. Tapi ternyata dek na cek dek anak-anaknya. Alhamdulillah mega tomato. Tapi ternyata mak berejamak loro ki denre kuhe, masya Allah mega tomato. Tapi masya Allah mega toa nana. Tapi wasengi mega tomato tama mak berejama. Ternyata mega tomato monro yawa tendai. Karena taparajeka dampeng maparengeranga loka ki tumamolu nabita tu tapendre asang. Karenanya milo tulunga ajak lalo nagara-gara ammoluken nadik tasempajal loro. Apa rengeranga apa tak gala-gala kak dendre kuroi saliwa gang kanang katona panitia tuturengi pintu usoro-soro ni dek pernah buka gang kana materu malopo sak daku maka dakak ku dek membuka dek tua ceramah napa mainnya maka dapat ceramah pale usoro-soro dek pernah buka gang kana maku ada maka dapat stasi nasabah tugas natuhan aja mah kan karena ya lengi indok jaharian melaksanakan tugas, siapapun tidak boleh masuk. Usoro-soron ya hina sorotoi. Kan karena maka dakahe kudek membuka dia tua ceramah. Maparengeranga ajak lalu negara-gara ammolukeun nadek tas sempajang. Sia-sia ibarat na telo dek tas sempajang. Abdullah ibnu Abbas napak dioleh pangaderenge. Pertanyaan mengapa demikian? Karena itu keberhasilan keberhasilan orang tua mendidik anaknya. Pertanyaan, lalu yage cara anak didik anak tak siba madece. Desa dina madece wengeran nama kedawat tutak macerama kupunia urampe gaya royar ganade. Tapi tak parajeka dampeng tadi di anak tak telu carana. Tadi di ina sabak pareng kalinganna. Tadi di nasabak pakitanna, tadi di toy nasabak atinna. Tiga dasarna waja'ala lakumus sama wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Kede fong Allah Taala nawereko to fong Allah Taala pareng kalinga pakitan nia ati itu isyarat mendidik anak tadi di pareng kalinganna. Aga betuanna idi tomatoai annan nak muki. Tapa ngajari anak ta. Yang jadi persoalan hari ini engka tomatoa icau nenak ni kuanakna. Yang kedua ajak tanenna ibawang tapi tadi di toy pakitanna aga yaro ajak tanenna ibawang anak ta tapi tayang ni contoh wijata barak kuaga weddingi maka coy wijata gang kana biasa urampe maka da ajak tasuroi anak ta lo masih ji emak berejama biasa urampe maka daka ajak tasuro ya anak tak lo masih ji emak berejama tapi tarendrengi lo masih ji emak berejama
Si salah tuh. Ajak ta sure anak ta lo masih jemak berejama. Tapi ta rendrengi lo masih jemak berejama. Dekna ke beto maka da ajak ta suroi nih kia berikan contoh bahwa idik mas sempaja mutoki. Yang jadi persoalan na barasa anak na kudek na lo masih tapi si senan rewa anak na pole masih maselengi na sabak na lolongi tomatoan na sibuk mat TikTok. Kemudian terakhir, tadi di anak tak nasabak atina. Agayaro, tadi di anak tak nasabak pak doa ngeta. Doanya orang tua insya Allah mustajab malomo na tarima pong Allah Ta'ala. Pertanyaan tegero pak doa ngena, ya roden resalasek di pak doa ngena baca nabi telu lapah. Allahumma atihil hikmah. Allahumma atihil hikmah. Allahumma atihil hikmah. Betul na puang tawerengi hikmah ia helaponganana. Tawerengi hikmah ia helaponganana. Tawerengi hikmah ia helaponganana. Pertanyaan, magina hikmah yelau maka de pong Allah Ta'ala wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Nigi riwereng hikmah ripong Allah Ta'ala majepuri wereng itu decem maega ripong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maraga den rebacana ropa doanganna Allahumma atihil hikmah. Mamuare napak barakak manangi pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma jama'na biman tuhibbu wa wafiqna lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala abna'ana wa banatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil syarri wad dhair. Allahumma wafiqna wa iyyahum li ta'atik warzuqna birrahum ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.